Gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Robloxa. Danas igram s njime. Kako se zove? Šta je ovo? Nešto zaštikalo bilo. Čekaj, zašto ne može meni? Ha, može. Čekaj, neće auto ići, šta je ovo? Sad moram ići jednu mašinu kupiti ovdje. Sad mislim da je to ta mašina. Nemam novac. No. Joj. Ajde upadaj, idemo. Stalno iskoči. Moram to srušiti tako da dobijem novce. Za ono. Nisam ga skužio baš. Prosto što čujete ovako, to ja izlazim tipkovnicu. Malo čudno nije htjela okretat. Hop. Hop, hop, hop. Evo ga. Joj, baš imam sad došli tu. Šta je ovo? Drvo se prekrenulo. Nemoj. Nemo to radit, nema ga sad prodat. Nema ga, nemoj to radit, nema ga to sad prodat. Sad, nema ga sad to prodat. Ne šteka. Vidite, sad je on to malo zarezo. Da, i sad ja to ne mogu prodati. Ne veze. Ja moram ovo sad prodati, treba mi novci pod hitno. Moram kupiti ono za daske raditi. Op. Kak bi ovo trebalo ići sad? Drvo.
Joj, ovo me uvijek naživcira. Vidite. Kad sve se mišem radi. To je malo glupo. Vidite. Ovako vam sve zašteka. Ode drvo. To bi bilo dobro sada očično. Štete stalovi. Jo, ljudi, sad ću ovo morat cijepit. A meni se to baš ne cijepa takvo drvo. To je dosadno baš. Koliko ste i vi to skužili, ja mislim da je dosadno cijepit. Vidite, žašte kao vam nekad igrice, onda ovak skačete. Ko budala, eto. Sjaj, sad ja moram, vidite, to ne volim. Zaštika i onda ne mrete nikud. Sad moram ovo rušiti opet. Aj, sad ću iz ovog lica igrat. Ajde, brže. Eto ga. Hvala Bogu. Taman imam za ono što mi treba. To je to. Moram ovog zvat sad. I kod. Ne, I kod. I mene. Po mene. San. Znate da dođe po mene u dućan. Šta je ovo bilo? Nisam skužio šta je ovo bilo. Nestalo je. Yes. Hoću. Thank you, znači. Hvala što si mi prodao uopće. A nema ovog moga, ne veze. Ona njegova. Wow, šta je ovo? Kak je to napravio? Dobro, ne veze. Ovo je moje, tamo. A, on ne znam gdje je očeo. Ovo se raspakirava. Šta je ovo bilo? Aha, to je za okretanje. To ne bi zalagalo bilo. Evo, tu nek bude. Sad ovdje ide jedan nastavak. Ne znam gdje on je moj, ali ne veze. Kod kuce moje. Mislim da će sad doći po mene i da će sad otle sjest. Eto, ja sjedim dok on dođe po mene.
nema njega. Čudno. Mislim da će doći. Ha, eno ga, to je on. Teško se skreći s autom. Mislim da se to može, aha. Ne znam sad kako se to pali, onda zaboravim se. Ha, ne znam. Ne zast. Eto ljudi, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.